barebye video ubwo binjiraga mu igaraje imodoka yinjiye mu igaraje irakomeza irasohoka iragenda. Where the warden and his son right now? Warden n'umuhungu we bari he nona? Did the warden explain to you why he kept driving? Ese Warden yabasobanuriye impamvu yatwaye imodoka? He said if he did. Yarangiza akinjira ahantu agakura muri ya musore, yarangiza agakomeza kirukanka polisi kamukurikira kandi arimo wenyine nta muntu wamufatiye imbunda. Uri kumva ko Warden yarari kujijisha polisi abayobye. Burrows would start killing. Yavuze ngo yabikoze kugira ngo Burrows ataza gukomeza kica abaturage n'abasivili bari barahataza kubarasa. Cars from the garage and carjack. Hari imodoka bavuze muri iryo garage basizemo David Burrows yaba yahise yiba cyangwa agashimuta bari bayirimo. No. Oya. Ukora imibare. Bivuze ngo hari umuntu waje kumufata. Murakeka ko afite umufatanya cyaha se? We had more than one. Ahubwo ashobora kuba afite umunyabyaha umufatanya cyaha urenze umwe. Muzane Warden n'umuhungu we hano. Bano bahise babikeka. Babicetsa atuye umusore wacitse. Is adding up for you? Afite abafatanya cyaha barenze umwe. Burrows is a model prisoner. He hasn't had a single incident report in 5 years, and then all of a sudden, the last 3 days. Ati ikintu gitangaje iyi mfungwa David Burrows nta muntu numwe wigeze umusura muri gereza mu myaka 5 yose yaramaze muri gereza. Atariko iminsi 3 yari ishize. He beats an inmate to death, tries to kill a guard and escapes. Kandi iyo myaka 5 yose yari yaritwaye neza, ariyo mfungwa yitwaye neza ngo nta kosa ndimwe muri David Burrows yigeze akora muri gereza. Atariko iminsi 3 ishize yakubise indi mfungwa yarayishe. Yandi yakubitiye nyine bari gukora akazi. Iminsi 3 ishize byagenze bite rero? Winjiye. Warden Mackenzie. Agent Williams, na Agent Williams ni umuhungu we. Kiza gora namwe. Sounds like you two had a hell of a morning. Bisa nkaho mwagize igitondo kibi. Reba niko wabyita. Hari ibintu bike tugiye kuganiraho. Twishimiye kubafasha. Detective Samsey was kind enough to give us your version of the event. Detective Samsey yaduhaye version y'ibyo wamubwiye. David Burrows, get your gun. Ni gute ubundi wa mupolisi we imfungwa nka David Burrows yabashije kubifita imbunda yawe ikayikoresha icika? The inmate caught me off guard. Iriya mfungwa yaje inuruka inyuma ni cyangwa se yamfatiranye narangaye. Inmate. Utangiye kwita imfungwa gusa. That's how you refer. Ni kumwita. Ubundi umuntu nkuriya nyine bano bashinzwe umutekano bumva bakagombye kumwita ngo kiriya cicanye, kiriya gikoko, kiriya kigize cya nabi. Sasa kumva uyu mugabo uje yamwubashye avuga ngo iriya mfungwa umuntu wakwambuye imbunda, umuntu watorotse gereza, umuntu wishe umwana we, kuza umwita imfungwa gusa. Bano polisi nabyo babigize ikibazo, urumva kuba wamugize nka hari umuntu mwiza. Excuse me. Wiki ako wikitaho byo turabigarukaho. Iyo mfungwa se imaze kugutungura yakwambuye imyenda cyangwa yihereje imyenda yawe. Yarafite imbunda yanjye, urumva nari gukora iki? Yanyambuye imbunda yanjye yinkuyeho narangaye, nagomba gukora iki? This officer Mackenzie. Yes. Yakwambuye imbunda yambaye